Šta ću sad reći? Ćao Raja! Ćao Raja! Ćao Raja i dobrodošli na naš drugi vlog. Upravo se spremamo da idemo na Modrića car show sa brandiranim Porsche Cayenne Coupe. Sa mnom u autu će biti moj hiperaktivni prijatelj Ahmed. Nakon ovoga idemo na Almi benzinsku pumpu gdje se okupljamo sa ostatkom ekipe sa H plus relija koji će također ići na Modrića car show. Hoću Juraš Čebalj da provjerim kaj je jel pravi uti, vrelo. Ja sam glup. Ovo ide do 600 stepeni. Da se usja. Lijepi moj. Pogledajte. Šta ti je to, brate? Ovako moji hejteri završe. U komadima. Reši. Da, ovo ispitam, nisam ja siguran da ja ne bi završio ovako do kraja dana. Ja ću se rada, kad završim ja ću se rada. Ljudi moji, nije što mi je jaran, nije što mi je prijatelj. Ali taj čovjek što to iz srca, iz duše, to on snima, ti njemu u laktu vidiš ljubav prema tom snimanju, prema autima. Poštovani gledalci, pogledajte taj hod, niski stav čučanj, momak skija. Pogledajte klizi po asfaltu da bi video bio miran. Kad se traži nedostupna si, uzrok moje duše, ostala si ti. Ljudi moji, Bakir je upravo odustao od ovog svega. Nema para za goriva. Nećemo nigdje ići. Eto, kraj vloga. Ćao. Brate, zaplakat ću, šta je ovo, druže? Oj, majko. Bože, sad ću gledat, brate, pa zdoj me obu, bogan. 100 šećer da mi opu. Malo prije smo se okupili na Almi benzinskoj pumpi sa ostatkom ekipe i sad nastavljamo dalje prema Tešnju gdje ću imati ručak. I auta su stvarno top, znači na čelu kolone tu je Corvetta, iza nje Lamborghini Huracan Evo, BMW X6M, Audi R8 Spider, iza nas je Audi RS3, iza njega Nissan GT-R, a iza njega AMG GT-R. Znači najbolja auto u Bosni. Ako neko ne pogine, bit će dobro. Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge words of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, it's at a Chevy 69. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster, reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. Jer za njih sreću nećeš naći. Idemo copyright. Nalazimo se sad blizu Modrića, otprilike za nekih 30 km smo tu. Što se tiče Modrića car show, on se sad organizuje, ja mislim, 4. godinu za redom i svake godine bude sve bolji, sve veći.
I iskreno, momak koji tu organizuje, njemu skidam kapu. Koliko znam, većinom volonterski radi, a uspio je da napravi event najveći na nivou godine u Modrići i uspio je da napravi najveće okupljanje automobila u Bosni i Hercegovini. Svaka mu čast jer je stvarno ponudio nešto Modrići. A sve što je pričao potkrijepiti sljedećim kadrom. Koje auto voziš, nešto kratko o njemu, jedna stvar koja se najviše sviđa, jedna stvar koja se ne sviđa. Trenutno smo došli sa Lamborghini Aventador Super Veloce i Lamborghini Huracan. Šta mi se sviđa? Zvuk. Valentino Balboni je baš ekstra. A što mi se uvijek ne sviđa kod Lamborghinija i ovako sportskih auta je da nemaju cup holder za zvuk. Stvar Urus ima, ali ova ostala nemaju. Dobar dan ljudi, ovo je Ferrari 458 Italija, Novitec spoileri i IP output, 610 konja, a 580 je original. Sviđa mi se brzina i stabilno auto, jedino što mi se ne sviđa što se gume brzo istroše. Pozdrav ljudi, Petar ovdje, Rolls-Royce Dawn 2017. godište, 6.5 motor, 575 konjskih snaga. Stvar koja mi se sviđa, naravno, udobnost auta i znak koji je jedan koji se rijetko viđa. Momci su mi rekli da kažem stvar koja mi se ne sviđa, naravno ne mogu tako da nađem. Auto je preudoban. Mane apsolutno nema. Ovo je Modrića Cars 2021, broj 1 u ovom auto show i nadamo se da ćemo svi sljedeće godine. Znači radi se o 4,4 motoru, u pitanju je 575 konja, ovaj motor ubrzava od 0 do 100 za 3,9 sekundi. Pa znači najviše mi se sviđa ubrzanje ovog auta, to je 3,9 do 100. Nešto što mi se ne sviđa kod ovog auta su možda gabariti, to jest auto je malo veliko za kretanje po gradu i otežava dosta dnevnu vožnju. Najviše mi se sviđa što je BMW i što ga nema u Bosni je baš rijedak i
to više nema, prvi je u Bosnu ušao da se registruje. Perfektna mi je boja i za vožnju top. Jedna jedina mana što nema naprijed parking senzora. To je jedina mu mana. Ali navikne se čovjek i na to. Ovako, stali smo malo na benzinsku da kupimo vode. Malo prije smo odšli sa Modrića Car Show, moram reći da je stvarno bilo lijepo. Možda se po mojoj frizuri vidi, bilo je jako vruće, oko 40 stepeni, jako sparno i zaista je dobro bilo, dobro organizovano, puno sadržaja, muzike, štandova i tako dalje. Jako puno auta, oko 100-tinjak auta svih klasa, zaista je bilo popunjeno, puno raje, jako lijepo druženje i stvarno drago mi je da u Bosni i Hercegovini imamo konačno ovakva dešavanja za sve ljubitelje automobila.